Eti yabekoswa ne enkomotwetwe no eba yehu se ye nananom ahemia ne ahemfo won asiesie wo ho afa no kwasam se yenka se adantemam wo wazoye yakonifa yakobenkum yakotase na nede yaba eti yabeko nana wadaroma ahaye Okuman TV ene Okuman radio wadaroma obekire wobebo udi akire na wakire wudibia ene ya yenhwe kwan emfi Adonteng mufanchame Adonteng maimu ananyasa medase mede nana nsabia ye twen omanhene ofi ekropon deno program na ye twen so beba na ye nina celebrate ayina nana nsabia mpacho udibia wo kwapmem haye me ankobia me asachiri ankobia kemia asachiri ankobia Meja ya ohwa fra papa ukentene ye wie na wo nse biem pene wa yia na me de ko wadaroma mu akwa ba de wa ba Okuman TV ne Okuman radio ya eja ibacho wudin ne wudi bia wa kwapem me din de na no de trasrebo me asachiri hinsan ye adantahene wo ekwapem Adonteng mem ene obaya oh na me baya am say me panyin Otobo Kwasi oya burihene oya Adonteng hene na we invite ya ma hene fi ekropon omra na omasra ye nti boko ani dem kura na ewo ye wani dem na chese Adonteng panyin aba de won anuonyam aba betaye ngachi yo nana wadaroma yebemu akwa aba de wa ba Okuman TV ne Okuman radio so midas bacho wudin ne dibia efem nana Kofi ansa me asachiri adechihine eburi na chese metumani dia nananum asachirifo nananum asachirifo na makrabo no kra ne yewen opete nana ha eno no yebesua akiri nyame hira mu nyina o nana hemia ezigi yenko nana hemia ho na ene ne Adonteng mem ha yenia dejo nana hemia wadaroma udin ene dibia bidin de nana brodra mi ye nana de tiaja asehemia asachiri mi ye ja asehemia wo Adonteng nana no masachirifo yamamu nyina kwaba amunyina kwa base modemanu onyam eba beta yewura Adonteng hene Otobo Kwasi ene yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo wosi wadamasio yo yabakọ kurowura yaba yatemran kurowura wadaroma yesrechi ya kurowura na yenene di enkomo kakra nana wadaroma yemakọ abade oba Okuman TV ene Okuman radio so bije so nana wadaroma mempese mafumu nti obebo udin ne dibiano e de amam wadaroma midin de nana ba ebu okan otuso anan me ebri krora me ansuni etapim osiawo hine me ansuni agra hine nana udibia de obaba akopɛ na mekomachi obaba akopɛ krora de oba nanim na wanwe a merikọ ebia na wa mama saase antena so se udi huni na yo ni papa dia ohini babu ni dom na busua ya agunafo de ya yemyefo ne mo musuba anya fede a ene asetran na beeding eti nananom agunafo yeda masena ene mafam ho ede ababetena hei obi ohweyen wo Okuman TV ebebisa se ene teng na ede nananom agunafo ababedu hei ene okuapemawura eyo okuapehene atu yen grace de netu abenwa obetra so yi ene de oreba besra yen wo Adonteng mu ha tinete se wo biara wo jedi se uyo okuapeni na oye Adonteng ni efi ebri kopemensa wom ahwirase ene ni nkurase nyina no nete se ne wo bagwa mu ha na yehu na wohu obroni kese and be counted enunti ye nyina yatia yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ene yewura Adonteng hene Otobo damasese modemanu onyam aba na ene den ne yehwe kwan
any Krora nana bebu na eye Krora na ama yen kwan mamenka na minsi so se eye Krora nana bebu na ama ho kwan wa ama ho kwan a enye yie wo se wodo bi piara se ene mo beboa na mo de manuonyam aba beta sa adwumadi achi ye beto so abisa nana se ene den ne ye hwe kwan emfi Adontemfo nchen mi gedi se ene de eye nsrahwe nti eye enije yang eni eje efi se mi ntwa no na cha se entansi medi minyingi de eye Oseadeeyo adodankwa oba kroma na oba kroma na ya samsunti a ye tena ase ahenmachi donkro ye di siesie sa asem no eyide ye nyina ye hu ni esi we kopon isem dodo we koso ehun from abofa ye nwa asafi ehu ani okwapema mpanyini adawroma bibia ejo je ti se Oseadeeyo Kwasi Akuffo ofani manmu obi an se yiw sesi ade onini ohene obi an se yiw okwapema ye wo ohene nje ye nije da kase eye Krora na bebu odi aguna mpanyin a eba won abeboa na se won aboa se ene yewura ba orba Adonteng mu ha no enkonkan no ono yete na no disem nana asedanko a brepem ye beba be mauso ene wo mpanyin ede wa ba be si okuma radio fi se Adonteng mu ha do ye Krora na wo ye Oseawuo ewo kwapema mu ha esi etimi no ba na nkobotwetwe bi wo ho a yeto aso wo studio mre ne sua hwi nsi wo kwan nana yedase nana eza nana magunafo a moso mokana na ho bai yama munyina akwabo mame fantu gwase okuapema mu hade babia amane anase amamre etwagu no obehu se sempanyin tenase a yebehu se ohene bia wo na atenan ohene bia wo na atenan bia na benkumfo bia na nifafo bia Adontemfo ahafo ni eti babia mekoi babia yakoi yedi kan koi no eye nananom asachirifo ene agunafo eye Krora won atenan ne yekwai ya aba ha yebedidi nkomo kakra wa ha na ahanso ya hwe nipa nananom ankobiafo ne Adonteng mamu mpanyin a ewa ha no yehu won na fei yehu won ayansa wo yefiase yefi nana wadaroma yemwakwa abado bokuma radio ene okuma TV so meje uso wadaroma obebo udin ene wudi bia de atre ofem nana aje nyaako adamrebe mankrado nana aje nyaako aje sikapa aje kode nana adamrebe ya ate hodin pa mudu abrobe wo nkan no na abrobe de eho ana na ewo sese wada su du abrobe ba cha odadi nana ye fiase nua bi na adamrebe ne din ne de na sese ye dua abrobe wo ho nana ye hu se ne mafam ho adamrebe fo na wa he ya na se adamrebe fo ne division ben adamrebe no ye agonafo metihama nana tete peja wanya ni baby ko me na mi hye nana hu mi anso ne adamrebe mankrado nti na metihia na metia se nana tete peja agona hene yewra otobo ne yewra Oseadeeyo ne yawaka ne se sie ne keja eniaseda enti wadamase se modem anuonyam ababeta yewra yamwakwa abado ba okuma radio ne okuma TV so yo meje moso mompom Yehowa de achen na yehu se ene Adonteng mu ha ahanyo ye kasa ahanyo a na nkyere se oye ne bi asi ha na mom ahaye putu na ye bebisa se den na ekoso a ma ankantansi mafam ho a modem anuonyam ababeta mu rotobo achi yo medamase asemtia kakani se ye nyina eye okwapeman hene ene na watu nkra afre ahenfo ne ahemiafo eye nananom nyina se opese onu won hia no onu won bedi nkomo kakra ewo ankaase wo na otobo Kwasi ahemfi hai enutina mafam ho a modem anuonyam ababeta na chi yo wesa damase nananom damase entansi okay na bia yangani nson yemwakwa abado ba okuma radio ene okuma TV so wadaroma bebo udin na wa kire yen dibia ewo kwapema mu ha
ene ne enti ene wa butiri ne wa hyehye kire se wani abre Adonteng man maye bi ofre me awo akosu akire photo bi himia odikan you ene wehu yen wa ha ye ma hene ekropon ena wa hye yen se obo so obesra ye no ni ye ndi nkomo na ochia yen nti Adonteng mem yenso ya gogwa ye retwen so beba na ye de yensa to yensa ye na ye ni ndi nkomo kon nti ye twen abia ye roku apanyin Oseadeeyo cancer bria na so wo apem edem asese ene nananom Adontengfo batena se moto no nkra ote mote se oreba na mote nkra na maye krado eretwen ye kan se ya mo bibiara kwa aba zigi fatu nananom ahemia so ne yehu se ne ene wo ho ayefe wo ho ebere wo ho a ankasi se ya ni obia akasa miako yada munyina asese mama ho kwan na ene adwumadi akonkan yada soa wo yen komo tutunim yehu se nananom atena se a enye wangafade no ye feye papa na je se ene Adonteng mem hani adejo ya hu bi wo nifa ya hu bi wo benkum ya akogya ase nanso si ewura Adonteng mem ha adutwam na wadaroma yama wakwa bado ba okuma radio ni okuma TV the frame na na frame ponko bia atwesen hene na na ekrapemi hina oroba nne no enti na metia ye meletwen nana mo ne yose wode wani onyam abeta yewura yama wakwa bado ba okuma radio ni okuma yama wakwa bado ba okuma radio ni okuma TV so mejemoso na wadaroma baba udi na wachira yen udi bia the frame na na osai uti for the first mene bantwaine ewo atwesi yo nana na yewura reba enu ti na yenyina ya behia ya baba jeno tata ni ababa enu ti ani yawa yero Oseadeeyo ni yero to bo edam asese modema nyam ababeta jimerechi nananom yedam ase